Crkva Svete Trojice, selo Zaborovje, Tverska oblast, Rusija. Ovo područje je veoma hladno zimi. Ali u crkvenoj zgradi uopće nema uređaja za grijanje. Graditelji nisu napravili ni jednu peć. Zimi će ljudi u ovom hramu umrijeti od hladnoće. U pravoslavlju postoje veoma dugi crkveni rituali. Sveštenstvo je moralo da adaptira prostorije za hladno vreme. Na ovom mjestu su postavili metalnu peć. Dimnjak je bio produžen prema gore. Morao sam da probušim rupu u zidu hrama. Izvesti dimnjak napolje. Putevi Gospodnji su tajanstveni. Čovjek je igračka slabe volje u rukama bogova. Zašto me tjeraš da se penjem po zidovima? Da Bog ovdje nije uzgajao drveće, kretanje bi bilo mnogo lakše. Pokušat ću da priđem bliže. Ovdje se sve ruši, cigle se tresu pod nogama. Ali Bog želi ljudima pokazati pravu prošlost. Tako da moram da radim opasne akrobacije. Pogledajmo pobliže rad grešnika. Kakva užasna rupa. Mnogo cigala je izlomljeno iz zida. Za ugradnju dimnjaka ovdje. Očigledno, ovu strašnu rupu nije planirao arhitekt. Rupa je morala biti probušena nakon klimatskih promjena. Istoričari ne žele da kažu da je u prošlosti ovdje bilo toplo tokom cijele godine. Moram da se vratim pažljivo. Gospode, zašto si uzgojio ovaj proklet grm? Kada je ova crkva podignuta, u Rusiji nije bilo zime ni hladnoće. Ali onda se dogodila klimatska katastrofa. Morali smo da ugradimo peći. I razbijte zidove da uklonite dimnjaki. Istorija, nauka i religija kriju činjenicu klimatskih promjena u nedavnoj prošlosti. Ali imamo čvrste dokaze